Anuanom adehyemanma ene adofonom. Mema obibia akwaba eba Kingsley TV talk with the legend. Na mesade enchia sonko kra fi Deutschland edibre obibia. Odofopa se eneni da edi kan a oba channel yi so mepacho. Subscribe to channel no. Mia notification bell no so sa abrebia me the video to so na wanye bia hwene tentam so. O hwe no na wo so ama wonua na ono so enya bia hwe sanse yes caring is sharing. Afei jawadwen kire ene wasem bisa e wo comment section ho ema me kama. Se ye no wonso na eti channel yi so na se unya subscribe ya odofopa. Eni die kwan so subscribe na yenko yenim. Me na asesa bibia me the video to so a wo hwe. Na wo share na wo ja wo comment. And talk with the legend eye adwumakuo bi na asomi mu abomichi dom ama mitumi edebro eye Nugget Creations International, the home of fashion and beauty. O show mamu of Fister Strasse number 6 was Z post lightal eye 3926. Jumedi omudini. So we outdoor engagement, wedding, any kind of event. Fakwadan wo mo omuno behihanu fe mana be kra behwe. Na se wo pese wo pie e wo dwumadie bia se soronko ne hu se madam nie fa wa ho fama ekoda wo mo be fa wo ho apamone ma kama Mr and Mrs combination obetwama se wo pese opam wedding dress fa koja wo mo omo telephone number ni 01511 692 7810. Nugget Creation, the home of fashion and beauty. And a bio Paradise Park mineral water. Yes, water is life. Necessity. Drink pure and live more. Say yare abewiase. Ama edini pa bebrenya. Enti bo wapo muden ho ban. Necessity no nsu pa no watimi anya apomuden na wonu nsupa dia na me kan for Paradise Park mineral water empo apase international standard eno kwane nsu a ewo Ghana apase international standard o hwe wo ma free ahoma 2 for iso 0303 973438 ana say 0249 707553. Paradise Park mineral water. Drink pure and live more. Said me and now bomichi dom. Emma me to me they talk with the legend ebro. Now me, mo one and only Kingsley, the African goddess. Me na me di juma die hot shami. Na bra men se obre no and na me ni okuku dam bi pa na ebetwetwe nkomo what talk with the legend so. Said the pay wabo Okwawu United pen wasabo Upper West Heroes wabo pen wabo Kingsley wabo in fact make kadia make kan komani mu a wasabe obi wabro chire ha ball wo the ball to akopra so na chese won dey sin no onu die minimum na say a friend of Kings so the obi adibi e bi kura no enye ni din football mu ahote e no de to no so me introduce na chire na ono atena no buti enti me introduce my guest edin a me de friend no ye Kings Mr. Ken mema okwa ba Kingsley TV yeah nua obaba me pacho otwede modern papa ene na fo me bayin ajasi colon nti ye nchia ye nsem na apomu edin ba boko good edin a me de fro e Ken na ye wawudin Kingsley and I'm just why na brothers are Ken. Oh, auntie Kingsley. Yeah, Kingsley Osei full name ya Kingsley Osei. Na Kingsley Osei he na ye wo Kingsley Osei. Ye wo Kingsley Osei o tafu Kumasi. Ho na enofri. Ese tafu no free tafu fi. Tafu ho na ye wo me. Ho na ma ya tetemi amemanyini. Na enani ajati ase. Enani aja free mu kakra. Oh ne ye ma oyako. Yeah. Na Kingsley ukosu kakra. Me ko kakra na manko enura chiri bebre. Was football for the same abom on school. Papa. Wajetu. Cause me school na ade nimu ni soro sa na ball na dimiti
nti no me ko wie de ye form 4 na ye ko no Ghana no me di wie ya no bi na me de ko ye. Okay, na na wo start school ankasa. Me start assembly no so Tafo ha ho na me start me class 1. Tafo assembly school. And then say Tafo assembly primary yeah. And I the code do wie. Nti wie ho na wa beto aso tapas ho. All right. Tafo mpankro no. Na etwa no tapas de wo do bi anim say school no. Oh, okay. Agidin pa. America fo nyina ba ho. Omu nyina anim ho no mu nyina ko school. America fo no mo no. Omu ba ho school. Omu nyina America ne London fo na ohu omu nyina ho no mu ko school. Oh, that's great. O trata fo de abeko ho. Ene mu school no powerful. Na o anuanom. Yenum. Omu nyina ati ase. Nyina ati ase. Omu we. Ba ko London. Una we penyina na. Me na me penny. De odi machi no US. Even say. Efe no love redo. Love odo. Oh, okay. And at the otoso we. And at the otofo so London. And also efe ne say. Ono say Ajua. And at the otoso. And at the otoso Samoredu. Ono Frankfurt. And the last one. Na last one Eunice on the Ghana. Okay. Good. The radius is so much access. Now football. Tambe na wo start enya interest ma football. Yeah, many fee no. Na many jibo ho pa. Na she say when you fee yes say at what age? Be 10 years. Be 10 years. Na many jibo ho na that time no. When you start jibo. Many jibo ho. Na me nimbo. Na me nimbo. Anu ani je ho. Na many je ho bitimi dream about football. Oh, okay. And I'm papa who say ball no many je ho. Enti omo ba otimi de me kọ na ogina chiri no wotiam eto ampa ho na na still me hu say papa no so tamachi. Okay. Ti wo say me yire me ho. Oyire wo ho. Na area ho no so no boys no bia ni mbo. Nkwa na ni mbo. Che say wo hwe ma me nkwa na me ni mbo. Enso so no woni je ho. Me so no mani je ho pa. Na woni de nyame ye. E bi so ka kire. Area ho ni nyina no. Be bia na ye tie no a. Na ese wo nyina ni polo wo ho, afro wo ho, awala wo che say ye boss ankrofo ni de hu say yes, ya bo players din pa. O mu na ntimi anye dey, ntimi ameki. Me na mi nim bo no a, me try say me yire me ho aye training a no. Na feel me num timi be dey. Ai, e be bo Ghana Premier no. Bo teams ni bebre o Ghana. Me bo. Em say 10 years no. And na when you started J-ball, yeah. And na papa do ko training and the time be na uwura mu a farmer wo se bia wotimi e be ye profession am ura tapas no be free classes ye ko form 1 o tapas no ha hon na bitimi ko nya school team ye dey a boy nti hon na school team na develop ti be we school na kotoko under 20 mitimi ye dey eremo ti no me fa say o wie te pass no utimi wie eno no o call say football dia na no me ko school ankasa okay tu wie ye no na kotoko under 25 then say enye easy sir then na me utimi wie mo sir me die no ekoye say na madam bi ewe area na o join kotoko ladies eno ni poko free kasai ena poko free nso ni kotoko under 20 trainer no e kasai no se ni me training enye dey mo hwe ya tuko ye na tuko ye training na no me dey omo fa oh that's great na e ho no obo how many season I hope about 2 seasons or under 20 no yeah now already no so na ma bo e fe ne say Phantomas wait sorry Phantomas no time be na abo Phantomas time me wo e fe ne say primary school no I me wura tapas no na me start ball Phantomas ne de be 12 course now be 12 13 no na mo Phantomas course our boy here Phantomas yeah two ball under 12 or Phantomas under 12 yeah and our ball under 17 and under 17 fan say yeah and two ball fan say under 15 under 17 oh boy oh Phantomas the hono mo no udi free udi we school edu we school 17 18 mo no na we school sir and na o de call kotoko under 20 all right na hono born 2 seasons yeah na ada na ball 2 seasons pe ye be go under 20 nyina o Ghana ai eno no tambe ni Caesar o kai yakro yeah
95 96 you go under 20 team ni nyina you go Ghana under 20 teams ni nyina reason be nti no mde go no na em say costing no because ye penifo no kobo a e wo say enkwala no so no ye ka ho nti e be di ka bo categories ansa na penifo na be dey abebo ti dem say costing no eno nti na ma omugu under 20 ni omugu under 20 yeah nti e be ma na ye tough ma ye na ye under 20 no yeah nti no oyegu ne saa no de na esie egu ni saa no go face under 20 be fa me say omuso omu under 20 no ombe keep boys no ti ombe fa me ko shame wo oh okay yeah eti me ko one season ana me no mu ye training ache say me keep me form no nti me ho na ada chenchenene kotoko the captain chenchenene efre me say Apawe Heroes omuso mu bebo middle league eti omu hia ya under 20 players no ni akobwa yeah ana me free okobwa Apawe Heroes yeah ni 6 players ni akobwa Apawe Heroes no yeah nti e bo qualify no and I'm see there be metra ho abo one season a day aka ho oh wow nti me fan say u free go face ho no and na call Apawe Heroes yeah nti mo obo Apawe Heroes for qualification yes we na sa abo one season e wo ho na u free ho no e na akọ bi free na Okwawu United be fa me be to me nti Okwawu United be to u free direct for Apawe Heroes ho oh okay na Okwawu United so obo no how many Okwawu United me born 4 years 4 years yeah. Wow and I say we are captain oh my captain oh asare no so akukudampa no boy fene say under 17 under 20 under 23 yeah na yo top players so that time no na obo ho no mo no nko 4 years yeah. Okay na say na say time no say no ba form pa na Ghana edin be pa na e bo edi hum Kingsley was said dragon striker dragon they say upuja nko a eh jai enti ubo 4 years no uwie ye no na uwie football na auto aso no me bought me 4 years wie no na dew e be to me free Okwawu United ubo Okwawu 4 years na dew esa be to free Okwawu ho yeah all right na ko ball and I'm bored dew so 1 year be bored dew 1 year wie no and na go first esa be fa ma de e ko go first okay so go first is then ko ma na atete wo I'm fancy almost say me kakra but almost at that time they na say my ben as say e no e was sa that time money Okwawu be bo a say na ye kanipa a wo be face o ma me ka ho very good because they also the same thing me din osro na utimi etwatna rough twatna pa na me had defenders that time no share that time Frimpong Manson Ajimendia afodo do top defenders Steven Bedumu we tough but many sat na me share wo na me suro na me what me with speed intino anytime bia no me ni obi share wo say akwala we wo say mo hwe ni ye hadwene ya na ukobo go face no obo how many years na go face me born 2 seasons yeah and na about 2 seasons pe benya ayi kakra o challenges kakra because na go face wo top players pa o se so Ghana league na go face here team bia oni de team player bia obi bia obekwa kwede obekwa kofa no nti benya challenges bebre obi ni good chairman enti no se yusu na woni se se Kofi de Bramo wo ho Jo de Bra Jo chere sata me bi no free professional ba yakototo wo maba so wo so ye very good chese nya me ye do compare me anya me afeni wo ya enti wo ye yusu wo mo a wo so accept so unti me hu ni say no wo se metimi sa change club say ya me din me keep me din yeah the 2 seasons so sako dew back to dew okay and also call dew back to dew and also call boss say wo and I'm bo half season and na me di free ho a me dey here dey me dey 2 kwan ba okay Europe yeah
Nti u free go face no e na wo sa call the no na say o mo sa to u free go face for ho na yeah all right e na obo ho half season yeah e na unya contract ba abrochi man sheda nya contract me nya as a justify a year Belgium okay na mo bring invitation e na de call na me de call na ansa na e be ba abrochi ho no Ghana ho no wa more national team bia ni bi under 17 under 20 and enter any Black Star one mobo bi under 17 na me nya chance I frame me na e frame no na omo hwe me call camp your camp na that time under 20 or under 23 or camp na Black Stars or camp na under 17 so camp na me that time no me nkofo na se me no mu tipenso no omo under 23 omo under 20 na ye pia wutu se Kingsley na under 17 na say akoye Ramos bi we see the ni Messi build me ha mabroso but me coach no coach Adi nyame fa ni crazy yi o say no Nigeria for no wo players akese for do ndi also on so free Kingsley dey eba na chese nkoko bo abet o hu say bia wan hwa na abande Ghana nti esa ma me ba fie nti eno na ntimi amama make wo sai ya no mkoje World Cup under 17 World Cup yeah sai ya no mo de bae no all right okay nti no u ball e ho no mo ni nyina wie no na wonya asa justification no platform no ewo Belgium na okoye na okoye nso dey ne kosi wo ho me koye no team na oyin o ma me invitation no mini asare Emmanuel Asare I want any team the kasa no bring invitation because I justify ho because 1 month justify na amfa justify na amfa na mene one guy be Germany here William Safia and then kasa George Alasa and ono so ni team the kasa no so memra ti ho and am koya justify am family William Safia okay and you free Belgium no asa ko Ghana back no and now to our going to so e back sa because na me fa ko back enye aden atamni abobo ni nyina wi o Ghana nasa ahode nasa akade na chese di yesi di be hunu ankwala no de ayede de aye ala no na naka na de brabrofo no de brewo onso mu so mu se omu so mu ya okay yo mo hojuma na ho na ekoye pa obo how many me bo 2 seasons and I'm the change call Ingolstadt hono mo ye ordino ka odi yeah Ingolstadt me ko bo be 5 years o Ingolstadt na go 5 years now me first division and second Satamni wo 4th league and now born 5 years nti me ball 4th league in your ball no 1 year ho and you qualify eba 3rd league yeah and you ball 2 years ho and you qualify ba second division second division no na hoden no afide what say asa nti omko fa nkwala o mbetimi hayde ya bo second division tina I see no akoye ball na akoye small teams I see a ball o sheda needing e bon kakra de hede ni ye adwuma so sa okay memra o personal life mo waware we no me say o yele bako juicy su nyina o yele bako pe no waware bako pe we ni free kwala brem mama Joyce okay na o maya he me mayinsia o nyina wa ha bako Ghana o yire na do awum encourage ni David me na wonan na mienu no bitwa me ho kakra hey e kan be bisa o mienu pe o ye sure me yiri nim na de woni munzu ibi ni ho uni side should be apart from side two no wan kana se pia wa so ye be hye nti o so kan ntem sa na o guess nso me ni bi o ye sure o mbeja o ebi ni wona be de go jame o ye sure se bi ni o me ni bi yo na enkra no from how many years to how many years enkola no penny no 30 what penny 30 years
Oba na bema. Oba. Second born no 26. Okay. Third no 25. On the Ghana no. Then I'm 15. Sorry, 15. And I'm 17 too. We are warm with the same year. Wait. Twins. Omanya twins. No, you have cast. Oni man wani the same age. Enti I have cast no. Oni ni maame ne ware. Ware. Sata na o first one away. No Ghana. Na wanye problem bia. Me ka kire no. Eh. Ka je zebe mo kire me wa nti o mam war ba ko na me nyai. O te ase. Wone o yo ba pa. Me anka mpene. Dem ni mzan ka mpene. Na o kire wo sese. So wa be sha nko a. O te ase. Enti twen o. Se me kwa akobọ adwaman me ka kire no. Aha, meba. Me fa ne se. Oso ba no ka kire o se. Me so me ho kire me ntino me abra. Wa ha na ede na ho akire. Oba ye na me wa ha na ede na ho akire. Da bi se ono wo me fa ne se so no so wo fie. E na wori broni no ha sata na nkwa na wo ha. Na ono so nkwa wo fie. Na ono so fra wo se bia ono so ho kire ne ntino pe se abrante bia wo hu no one ne wo ho na ba wo jana. Ya bo ndi ontimi ya sa. Adentia. So say ben ma ye se ben matimi wari bi no me. Ba oba de ye na o ka ti okuru se wo wari bi aka ho. Da bi se wo wari wo. Ade obese makon homa me de makon homa she mboto mana. Da bi se te utimi fra wo ye ka kire ne se hello my darling me ho kire me. Enti no mam kwana me nware ba kono wo se yo. Ndie de wo ye pa mboa. Na wono so ho na ofro se wodo. Na nse mete ho na mo ye mi yi nti na branche bi wo akira se mpese enye yi wo kwa beso enye yi yeah ene ka onfa so ye kan okre no so I hope some mo pe ma sa me footballers adofa fo nyina pe ma da bi mo de na aba ne ye ka se me ko fa driver ni bia metina Princess TV so ade pamfo nso pema there be me celebrity football legends and nkrofo keka ma me wo mo pema na me se o there be wo mo pema o mo se mo pema obi aba ha be o life footballers no there be 17 na me ka so mo pema no mame wo ka say empema na say me se mo pema but wo say se nkrofo na e kana bi bisa wo say nkrofo but footballers wo baba nyina ho na say o pepe there be enye ho bibisa adentini yes mo pema obi a me pe me da entini am ka enti wo say wo say ensem na mo ka okay ase entisa enso sa no mo ka adwolo ba ha wa anya wo lai sabato ba ha wa anse wo pe there be enye ne sa se on say asam na say wo mo ke ka ma ye say e ya akoye tag bi e tan mo mpema enso timi ka kire o yire say o ho kire o tie de meka no ma betena kurom ha be some years so no so ti ho some years de bia me hu broni bi na me mpesa me ne betwe mpana ena me frɛ me yere ena me kan no kore ne kire no on se no se wo so wo mpew enso bu sa me mpana fo yes e ma me ka se me ni mpana but se me ni Jesse hwan ka o free he o ni namba no fi was na ina genge no sa oboa sa obeja o onyame okay say Ghana football say na ho no and tisa first no but I hope say past be 6-7 months here I think say omo change niema be 5-6 years na niema ye rough kakra we soccer no so be hia omo call World Cup no buy na chi no na niema ntimi clicky a Cup of Nations intimi perform o che say but I hope say this time here we interview me there me hu ni say yenu asika omo de adwuma na ma no any management na aba na hope so mbetima ya you hope say omo betumi ana say omo ye adwuma omo gu so omo ye nti no I hope say betima duru ba bi say ye start bibia
nti no wo wadwen kyire mu no emre bi betimi aduru ama Ghana Premier League abete say European Premier ana say English Premier na La Liga nom ebetimi aduru empempenso sa wo wadwen mu no mpenimfo ne sisaye na se omutimi hwe players ni yie se dia ha omhwe players no tuo omka yie because say no kra no asema wo kan too general mpenimfo ne sisaye a mpenimfo ben esa ben omo da efeni se ekuo na no kuo na no ekuo ben timu na asema wo kan enti me ka Ghana asema so na me no kai last time na wo kan na say in general ade na wo kan last time in general say league no mu ni yeyi blaster free enti enu yeyi a ye benya good players for blaster satellite under 20 under 17 enti die no mo fa nto ho no ma be ma na yeyi na make say empanimfo no hwe boys ni yeyi a e wo kwa be so sikasemu case mu training grounds o ma ye good parks what you say wo Ghana sa park ya yesu training wa hai ama for start here dey ye bi that is the one you bet mama ye soccer na dey I great ye ball no be fe so to say dey ha no on ball ye fe no first ye pass ball ma wo break kwa na fa na ase we say wo pass ye pass man na ball na adwompo ye do na because park ni nye oh okay but say so bia modern e no bia ye the parks nya ntina make say e betima yi yo football akwantu mu no ade ba ku bi na esi ya e ka wo pa enesa wo te wona wo kaya na ye wo ya minya akwanya wo Oberhausen justify Emma ya fa place ni nyina wi ya fa maka ho ya frame me manager sa ade chia o me sign me contract na second division nti trainer no frame one Saturday na ade chi Sunday a ono be sign na Sunday sorry ti Monday no ono be sign contract no yeah and o say anopa no memra na onyeme o ye cross na be head no o ye me finishing o so o hwe me finishing to pejabo na ma be head o peja na ma tapo peja na ma be head nti o bobo ba ko ni Steve form na me dive far form ena ma ha e war form ni bui wow yeah aka 2 days Saturday Sunday Monday na ma sign contract ena ma break yi shoulder e me to them be 2 years wow eno ni adia yeah e kawo o da so kaya na base wudi ho ya kakra na tambe so na unya ti se football mu ani gie a wo ti ho a wo ti mu se Kingsley na otum ye odide eno ye time me call golfers yeah. Okay e die ne masa die no esi your ball ye ni go face match ni wie no na e dew na kotoko peligi naje na go face super league naje na kotoko ball tema so na dew so yenso ye go face last match de obehye bia go face sha waje league no kotoko nso sha e wotema wono so fa league no yeah enti ye kono na chese e wose ye mode eni edin pa kotoko no so ne ye kasa se itimi ye ya umbetimi apone kakra ye de amaye itimi ko weni match na ko ye no ye ni go face na face go akasa Kingsley say any go face oi na kotokofo no wotema no mu bose sata mi sam jona mo ni mpanimfo go face mpanimfo ni nyina so park yeah tie ko first half by no ani ma ye mefoda no number 6 ye man red card na go face o mo mesese ngum na adai tie point no ma boy 3-1 achi so ma fa league no tie wie ya na sam jona ani mpanimfo no na 3 players so mu hia go for us ska so mu de mai na chese mood ene na me da ya asema obusa ya utumi me de good ye de enkomo yi e ba wiye na won se enkora ne bebre esiso a omo fifi ebewura football nim omo de anigye ne ahosepe ene ewuram
eden futu na betu ama mo no wafa Ghana league akwawe so ade abewura mu ewo aburuchire wo experience bebre ebeden na sankure o matimi empo atwam ba bia wo koye na akoduru ba bia ebi kura na Messi no mo we futu kakra me be ma yankwala na o mo ba no. One, they have to respect football, yeah. One. Two, also more training, constance. Two. Apart from one constant training. Apart from one team training, no. Also say personal training. Secret training. Lateness. Zero. Our training. Trainer can say discipline. Yeah, discipline. Trainer can say 3 o'clock. 2:45. Now back in so. No crown with me, corner with the car for ball the idea. I will make a crowd warm up. And sana trainer ba. A boo could the sunny mano be do any ma be pejao akosro. When you're lazy, I was a player would done them. So we done them. Enough rest. Yeah, because we kwa ba no muna nyina ya ya na afi wasa atwetwe pimpini sa aka kwa nante abonten ade akyen so obesa ko training tino wo sa ade be kyen no wa bre iti unya good rest and so dia ade be kyen wo se o den na wasa ade akugina park na so ko gina game mu se wo ba be perfect enya duro bia ni ba bia eno ani training na no abonya ko pompae no ano na owo abusuafo a obeto wo nkra wo fans o ma hwehwe wache correct enkrofo kra nim se woni ho na mse hwe wo ho edo wo beba nti no to o fans abusuafo wo to wo nkra ne kan bibi kire wo mo yo we dey me fans nyina bugutafo abonten so bigu ashtown crofrom mpanimfo Caesar nyame hirawo wona so ye mutete ye free fan Thomas ne yetime duru ba bia yaduru yi chia go face mpanimfo nyina da mpanimfo ko seconds be de enchia kese pa ma e wa de fefa e ba ko nso wo ye ma yen one mpanimfo nyina nyame hyiram chia fans nyina ne players a playing body e no mo boy nyina me chia mu nyina da wase yeda sese yeto ensa efre wo na wonya adaje e ma Consensus TV. Yeah, that's a pa, Mr. Kingsley. I was a for any adophonum. A hana bre ebema kwai ama ye de talk with the legend ABC. And commando de enkaye de bebre o why baby sa nso no. Empanifo say agro ye de no na ade e san akwantufor. The senti ye de besi ha ebre pemu no ye besa akotwena ba na so wa aizebisa bia na wo busa no. Enti no meda abusuya adwumaku a omubo machidom ema metumi de talk with the legend ebrew eye Paradise Park mineral water, drink pure and live more, and a Nugget Creations International, the home of fashion and beauty. Eye me mo one and only Concerns the African goddess menem di dwumade ho chia me na meka wo say I love you to the max. Bye bye.